Kisambul minatal main na turang na marama dhurwo nangone leo patalikin na bikim nikel sa rangone ndawo muri tu main na programu boru taki na rakabi meidavai en na mai TV. Obomuta ni tigo na loma taru membaleta na ulutango na rakabi meidavai. Na tarungo elebu weekend na loma taru tikina rakabi meidavai banda na vinaka ni rakabi biau se keba kausan dingitaka meongitor na ngitongo na rakabi. Atava na kautumai biau na rakabi. Yung na program boru taki weekenda na ndawo muri mai en sigini ko pambimbi weekenda na sa ti weekenda na nonda na numa nonda na ginaki mesanda na tobolea mesanda na dakaba na dakadango na rakavi medabai me ndua nonda dakaka ya abamuta en sigini kuwa do na singa moru taki ti tanga batiki kenda go en do na kanda ka bombota ni na ramen na bombata te ko ni mber ni ndalangai rongo da chukuna no ni talno membaleta na nona ngito ke na ngito dava rakabi dava na rakabi tinika lima si rakabi leabitu si na rakabi saumi en nangai talno takabi kenda en siniko ni mber ni ngai tuman chukuna nonda bitalno bombota ngone binaka mendana bi kelimanda ni bol binaka Imbula na yadango opinion ni ratu memori tangi timua dorbo ni rek-rek al kandau o pasui lakiamba wadi lau sanjina totokondina na itutuga santarong na wekandongo mai kandau ngo indo tele na dorbo mai na sauda nere indo na ngona memori enda na gerida na dorbo ngo ni na dedembuya na dana ka na botalakina ina rotelanga ni nandua menali ndreta waboki ka kuto waboki tu na kuila ni nonda banua en la bibuno tani me baka so na bekanta bombo tani sandarongoda ni sa rongo di tuna dandra en na ngaunango yo ngo endo na durbo bombauta ni ile weekend simberni si torbina ka yo endo talanga na durbo sa ndarma katal tunga na single table bula en na ngaunango ya na rerebina ka weekend min san na tiburo samandar na itau no en singni kuwa bi kimni pino ni mebaka na usana kali kimni enada erdo kadi kimni keno erna numani tokani ena buturara ni gitu gitu ragabiso me na raj ranyo ni bio kanta kamanda na numani mbula kay na programu porotengo na rakabi atau ni rani na tuguna naka nangon mantango betor nangon manakongko mo pamnatana kalu nana nabi mari cikina nungkumbula nana tambul pakai tentua wambian na nrakin tala ko durum cuka nangon ngo la durum cuka buru-buru seng wal nganyo kenta buru-buru tudok torong nangko mo pa na tanak kelu nana nabi marui nana nabi litek cikin nan tambul ta cik binak na bulun-bulu binak ciko naka mo sematangay na nungkumbula kinarakabi be ayo bulima primary school bulima indano koribul keinsia no cingaya sia sinarere tana koribul ciki anda sini sangkam ya mai kelas itu kena kelas iba kelas 5 kelas yono sa tu ke libuli view to primary school nunggu sangkel libuli view to primary school yang gon tanang kita untuk sesar sarap tengah manusia ngwani wang murid tong men kita rakabi tu ngai batkerang ngwani pengon kita suka mena buli nang kita ngong game 3 bung gitu sarangan na mosarabin view to primary school sot ini malokaj menande 11 menambakia ya dabo ni bauchi buli may view to makatana korubuli ang gito na malokaj to wintang menande 11 kina anda 18 may kiaw sa 2 gram form diri gram may gram o gito chin ka limot ngamay adam nyo men ko primary school adam men ko buli gram gito chin ka limot ngamay form diri li form 4 Ge form 4 cika usah tiku bu lande bana cimingo na nandara pentes rugby ge form ba sa tiku bana mata di meni nandara pentes form ba usah tiku bu tobole bale nang gitu ngona gitu lecin katur yang gonta nang gitu untuk sarap-sarap bale menyo sekalai no pamureto ko men rugby lige to pamureto men se kalilai sa ambaki sa tiku form ba tiku gram sangga itu boleh nang gitu ngon guli gitu balai binandar may nangon nang gali form 5 salilay na nung gitu koru buli sali nung gitu cukup itu bana cimni nandara pentes may nangon na gitu ko may don makasar don na katu montola biyo na kalu nangon na katu mung gitu la kuliah tul mung gitu ling gitu ngelanci
Ingilandi sara. Englanji. Anjen. Ai. Saya om bekibir to ka. Ambagi cin kaon. Begicin kaon. Ito libau ci buli Englanji, kitong gitu lah na scholarship ning gitu kena buli. Ito saling gitu ci Englanji bau ci may na tulang bagi na nito ta komik ya. Ito na lang kalak, ito na lang kalilay na pakabisa. Ito na lang pakabisa, ko kito sa Manila stalmikin. Ang gila ko chika sa tigo buto bula racho may nang gitong ko na rugby league. Gitu bi rugby gitu cing lecin katul. Sa tigo buto bula cing may nangona. Kono gule si may witi. Na nito la ko inglan licin kalima. To lambaki kono na ndoki na langa lila ni visa. To le sumay awlande talben chimni nandar. Leus talikin na buno o tego bumikin. Unang o tigo bumikin. Ko toro be babnata kin na coach bulan ta kuitong. Tumbireu da ke mai na babuli deu bina nang gitong. Na karakta kenan gumpul ilo meni rara kenan buli tum babnata kin na coach. Wata manda na mu ngoling Ingilandia na tapa na kandrendre ndundu olo kuduruma. Na mu lako Ingilandia. Senito lako ini si Wambi na yang bagi kita laki na bagi cin kawan kita lihat tul. Donan rendre lewung ko na numu nanta tumpu lagi may sentang bulu pat cukup ke niro cukup tahun na ibali. Iya. Sentangon ne? Sentangon yang bagi cin kawan no. Si matau nga weekend minta kambitir ti na taman kaya tinanda. Ngar to lihat tul talor tong kasih biau ibali. Kau kambi rabi tong ngabi orto. Yang gay nangon na ya tukin na nitu tos ya. Wambi kontom perasaan na lang kali untuk nangon lekan na nitu separate may virtu sali chiko tani kaya chiko tundua iyo ya total na nraki bisa usara na nraki kaya bat kana nraki bici dona tamani indu live na nraki Mana nomu lako ni lako ya nomu lako Ingilandi na lako scholarship apa na kata lindun dua ombo experience tak kana nomu lako ya na kana dona kai buki usara bali bu talita ka usara bali na confidence sulle na nunggung gitu ngalon dito ka nyeling gitu kaya sale rambai lebu na rai na kaning gitu sale rambai lebu salah ko linggito sarabale na open grade sa tim sarang idaki siya bagi cin kai bitsa kitu tigubung gitu idaki kono sot tamaya ko buke ubali na sana pakan gitu na confidence ko to mebiao wambi bataka nambula ni professional to live a professional rugby league o rugby player na numula ko may numean rugby ko to kana kau kanian na numtirin wambi na ngono chukuntunto kina na nakau talita balip na nungula ko ya eli buki usara nga wambi na nung karakter na nunguli chukuntunto na kamo taka pa na ngono yasya nga kinona tanang ngono ba Totoo kay? Wana na usang tali na ormoto na hital nongori na experience o lago durma mai na bimbiu mai vale nandendrea kay na tali ni numuli experience tak nambula na gito tordake apa na boleh na buku ni tal non ta mai rongo tiko en singani ko iyo ni lesu mai ngilandi usamai lesu tal mina buno tahu ya bunikina en nandera pentas lesu mai tiga bung kita sarna chimile ni nandera na nugumbimbi si chini kauna tsangan gitu na 16 kena 18 grade nungule suma usama iwata boleh sarna gitu na chimile na primia babna kani babna bali ubi kotsubula noko itu ngani bambu tanabi bambu tie membi chicken tai daki ame bangkitori kente daki bambi na bagini mbula na size bambu ti tabi kotsubula Sulit to na biti to kaya sulit to bion to opportunity ungito kini daki binaka totokon din na rong tal no weekend en na rong tal no en singini ko na magdal tumay do man do na leka menagi tumal tal no bitan no en rakabi may dabay Tumantal tiko no bital no en rakabi made by en my TV pamina wale ni tiko na wekanda opinion en buku ni no na may tano tatiko na no na sasanga meda ba na buno sa tiko na en ngongo may na buno ni sa lesu may ngilandi ni sa may tiko nanter ni sa gitora sa tiko na matatimile bun nanter pentas matal timile
Salah cuna sot be nanti na Vodafone Cup. Gitu cuma ikin sa 30 review na coach. Wa na takin na kalu na katum sa 30 dolar teleview. Kana na pas katum pa songotan tamata rin dolar pon tuntungan na kalu. Katum pa songotan na kalu sing talin dorin dolar. Yo ba na kani dolar bion na katum pa. Wa kucu talme bici. Au singke nunggu ntatai na riba tamata. Iya. Nangona ya kinan itu salis me bici. Wakau wata taruna lungu nada puna bunyi kucu kini kana kalu. Ada beli pas kerja talmi kan sami cuci nevici. Yo babin na nisa ntatai nandarin tamat ntatai narin kalu tamat sarit na hari de itu mbah kalau tuntang sari de lama. Kau babin na kini nantu tu kina nukumpul narakabi. Kau ya nangon sami tiga bung kita kina binandar. Saat tiga bu reti me birna coach national coach. Sama ni lawan na binjing tak kini Pacific Game. Napa baru na lewedio. Na rugby league nines Pacific Game laut na kena binting teki asal laut cuma terrain squad cuma kena laut cuma na terrain teki kita mileo besar ni tim ini resident kami kata tul na tes ke tong iki ibit kon lam na kena shot ya sa meridi sar chicken no coach so kon coach bu nimbating ko coach Brandon Costin awam na teki na nampula nangon bina kongko ko sami tiga bu radio chicken si leo ni squad chunga ni rugby league nines kono paporon Pacific Game sa paporo sarcho na juntes kono juntes ni chimni mbati bate kana chimni la panon dona nung kitokanya wasal jing tagi tu mesala ko mena the only local player melako ngai kaucho chini ni tutes dona mabo ngai mabo yaban Litari ko antara mabo kinapan. Ko samai radio kino coach mo gelak mo lilewan na timnya. Au kita sabu kay nisan kandwa. O rit sungan na kina bikaw ni kalu kina nugumpula. May bang natachik kina kalu. Na nunggu visa ni ta ka Australia last minute kay. May 24 hours nga nataka ni nunggu visa. O launch nga ni kuwa. Me singat tamu kita sabuka. Launch nga ni kuwa na parang bangay 5 na kalok na kay. Sa confirm tal may nanunggu visa. Ulah cungan sama ni kita buka di sana tua. Ayo ko sarto nga tampan ni expose. Kanya expose tu nga muli lewan tu nga na chimi. Kita saya ada ni kita li baka kay bichun tan na kay ni sing kita ada ni kin. Kita sarasar cun nandrung kita ciko seagulls or dragons. Kona dorbo ko nondon me kita namba me huka bana chimni vitina so tikele ponon. Kita cuma chimni seagulls api sai ko risau. Ngayon na mawo nga debi ko tal na kita. Nanunggu baka na nanu mandangan nila ko tu. Mukha na kanji nila ko sartungan ni sa kilacu nga kanya expose nga ngo. Singi lau tu na kanya wawaro tu nang gitu. Moto kelas sartu cigo mayor tu na teting ko sanan tu. Nanguna tu kina mawo ya. Asa raisar ngami bio ko zaka ko bio nyo sana leoni lecin ka bitu na koneng kita na paroi. Kaya sa tiga bu viso kin ko bakasam na nungka perut setakan kake na. Main singa paroi ya o zaka ya debut kina pena tim nimbati. So tikila penuh. Ko na tatala kina tim nimbati na nanan bulo coach Brandon na biba mbut kina nungumbulan. Na sulebi on opportunity. Mo baritakin na talent di sulebyo na kalu. Tutok. Yo lako-lako ning gitu ya. Nanguna matang sa kadi bagikin mo sarlewe na lako ni tim ni bati mo lenggito pati kana tim ni lepono ni. Sena iyo. Armanda ko man nung bukanan nanguna sa Vidi dia kena pakasama. Ni salah ko juga insya Allah juga na tamat sarang kita juga maira NRL level mai. Gay only local player ko lako tani. Vidi dia kena pakasama dia puna. Yung taon kali mo na pakasama. Na numu cinta ko na numu pakasama. Begitu nanguna NRL ni na baligay ko lang numu pakasama. Iya, dia puna rin pakas. Wala na talaki na berton tayong korto sa orto na NRL place juga. Kitong kita bat. Ni orto ngay Boston ngabiaw Ko na nunggu debut ya. Kau antara bos itu kuni biau junior orang kita, kau biau.
don't let your emotion take over you. Wan binangon sana rongkin na national anthem. Napakasam takali suna bik bono sala ko rumah mai. O ko nimbita me take over takana numu bakasam ni baka nupaparo gitu. Ko ako sa paparo binakain kina. Ko nangona takin gitu gitu binakasara. Ko natakin tala obab natatalankin na kalu ena na bilitaki. Ko ko sulia. Ko ko batanga sulevi tebita. Siang na size. Siang na ko siang na kelkani balu. Ayo kana kalu ko cukilom. Ko balu to kelom. Tuto kasarangan anong urong to kana numu ni pamatala kina numu ni wakatutu batata to kana na embol bole amboli ko to ka na numula ko tiku bate kaira era sa matua da kena gitu kapatalan kira numuri da bate kena saise na numu ngai ko to bate manital no na no nanding ita ko tibita tuto kasarangan numu ni tal no bubuta ni na baburi bakasam sarti ko berna idamba era semutu menang unang gue Anji. Buat apa mantan na ngona sa liotikin na gitu sa kilan sa uci na gitu sama ibu kita yun na gitu ni na tim di bati Taman yung maraw tariyo na ni sa tobulera mo na gitu bati kira. Doon kaliwan sa tobulera nang gitu bati kira sa gitu to na level na level. Mungkin bambi matanga kana nung kumate ni diren. Baka samta siya punta na siya punta ni ngala apa. Doon kalaman ko baka sa mo tobulera mo nang doon na idum siya mo kutana pol. Motobul rangan na kena. Wami obabutan ilib na ngani gitu rakabi. Erana cigubir na baka sama gona ngono durkin lum dara. Motobul ram nan don idum siya mo kutana dono polo. Ya tutokan din na ipo matala da sin na itala no dar mo tiko en nango nango. Do tal mantan no dar tingu laka nagito man tiko no debitan no en rakabi may dabay en na my TV. Tokan na non dabi di gumitung mai en rakabi me dabai en my TV tumantal chu non dabi tal no en singani kuwa me da banang na ka na no musa bitam mai na gitu ya ocha ni ocha man mundo gitu na lamandara ya Ochi mai nito sa tikila punoni tulis tali mbure lis tala hotel wam natana dona kau kalungat sar kina bagalip ni dona kalsa kuto mena kutsubongo Brendan Costin dona kalsa kuto mo ko bana mate timingo na kena bagali winga na kalu ko na dona coach sangai sota me coach kay balang sing dona na siya ma general ako may viti sa mga Pasifika ayo ko dona kami bagali tungilyo na kalundong tuanga yo dona katali yo bombutan ni sar kilatal tungoira nabi ka kakide sa rota tigo na matatim limit abang buti ni roke nga may nabi ka sa matan tatu na matatim kid limit and kena boli dito ka nakaluwa ya totokan din ani tulis miya les ngona miya may babaro tal chikani yung dona kanto to dona kain bimbi na nito head coach nimbati dona kain bimbi ko na num character to ikor nyo tamata lumuchir nyo tamata kalungat ke balip na num talenti lebi ko na talenti ya kaya molmolum num karakta ko na num ito na num balabala kaya molmolum si num karakta ne iko vambi na ngonela ko making na ngoni decision making when you come to that junction mo dakap kin don decision making whether it's right or wrong ikan nang ipakatuki num karakta ko andu donal yang kala ko durum chiko lebu na gitu rakabian na ngono lebu rangin do may muria sona lala dala si sona puno randu me rabaka tulewakin e molmolum nan decision making kona inamen nan inamen molmolum ko ya nan ngono ko na kalsa bita mo coach ngolo menitim nanu inamen me ko coach ko ko ya o siang kona bali chunga kina kalu kena num taw num balabala ko kondo tani kino TV to berto kena TV na nangona laka ini kino mesale lumutio ko metui ko kay kina kalum berto na ni sala korto sa ko enor tente din ko kay wakati lo ko me ko no ni sipi mele bagare na sipi
nge kabe ko na kalu kabe Samuel au na kalau singirede itumba ayo rede lam ko na ina men ko tukun chona kalau na numu decision making on numi tobu numi balabal ko na bukia bali na bambi na ngwan ngito rakabi na ngonongo batana ngonongo ndendre la ko mingo mesa tigu binang na numi na men ai na numu levu na decision making na la ko mena numu bula mongkaron na sar ko mo bita tu numi na men mena siam fina chon kalau ni raman nung dong gitu bote na tua di batia kin na tim nile pononi utia ndo mo poboro tal ni total nang gitu uti mainan itu tua ya kito laku samo pati kan tim ni rugby league nines kito liwinta kami na kola kito listal me kito me poboro tal na PMC 18 ko ada kay na ANZ Stadium na PMC 18 na nito pakata-kata kay Australia na doon kita bukia sarvali bu kunda mentare tentana antan tamanyo opportunity dola na kalu ke bibi cipam bibir nang kita rakabi ibici nana satu mena ngontan chimi Australia antana na rugby league it's the best team in the world sampai ini minta babi na non national sport ngona rugby league moira mera la ko may mera mengito pakata-kata kan chimni PMC 18 local kete don katung bentola pongo na siama nan roju siama bibi na rugby league jina to kan tumbiri de ngamer na ngon lilai don katung bentola birengo merna lai rauni rali rauti kenon rambulitai na saning gitu kom kita babarokina sama yotia gitu gay total na tua total na tua na libabaro na usinya test usinya test cimta limbati sajin aya dapat meka don makana kenal mana mati gua gitu sa ultimnya sangkai terma aya kalungotin indo sa aya doroma kalungat sa aya binaka ni himberi ni ngai mi dawati no dorbital no bombauta maina ndrendre keve o lagu duruma mai en nango no tigungito medabon na nomu lakon tim Ninglandi le sumenan terra na nomu ka kedo lagu duruma medabon nomu sa lande bana tim ni bati tiko eso kai ko kila ni rebu ke bagalebu na nomu sanga aran no sile nango ngo mo na papi na tagir manta irambu bebu kena ken teridak men nomu bula medabon mai na buno sa tikena nango ngo naka ube torong anong binakonggo mo wambi mo matay mo baka pinata na klo na kuko sulia na nabilita kichuki na nungumbula main ngusia kalile atau menangon binakonta pichuki na lalu ni rumgo bewa nata na nungu tumbutum borton tadingu na viu gile borton do support tiku tukina sana bakan kito wambi be tamang kichinangu nan rundu murio abo gitu murah apa gitu nanung kaning gitu nan rondo wawu lihat tu nanung kaning gitu wabna teke robali puna bibu karo bakap tu kina nunggu bola nan rombuler nunggu to kaning wambi bi kutsubula anta kuitonga wabna teke kwa bali puna mona bina kongor na nona bitumberi na nona bitumberi cuma kina nunggu bola na sana rurua lom ni rara kena ngono sing cikin lom dara nanom bola Brandon Costin nan rambulo sarer net tadinku ko rabu kiyo da kemen nanungku napuno sami ada botango ndo na numuni bakasala bir no mitokani karabi nakatember na muria ta ketelang may na ngoni sala uni sa sama karong goribira naka dana nunggu bakasala bi kemni na nunggu tokani be muria ta kemen na salo muria tanggo semani ngito tapo lewan chikol ngito lewitu cin kalima se cin katol se ngito tapo lewan chiko sama ngamene teren cunga ko bandonyo yallilai nabi kawaka nakake do takapa eso michiko semanya batam nekana kalilai nakalun de biso michiko chuker na kenisau totoka na non dai tal no ene sini ko na numatiko bikim ni na pomuri tu mana program go na kalilai o takapa itiko na kenisau semani lebu semani lai indo ere tiko itiko na kenisau se ko ya no program boru taki membaleta na rakabi medbai ena mai tv ena singani ko me ado batale nangono katrapa ni ba de binaka di samote